Poglej to sliko in še eno pred zatem. Zdaj so že 3 ali pa 300, sej ne vem. V moji glavi nastane Edvard Munch portret. Da ne znorim, se moram mal znorit. Mal znorit. Mal znorit. Mal znorit. Mal znorit. Mal znorit. Poglej ga norca in če enega pred zadnjem. Zdaj so že 3, ali gre le zame, sej ne vem. Izgubil vid, dobil očala plus oči. Izgubil stik, nove kože pa več ni. Ne tipaj, če pogledaš, svet je lep. Uživaj in naj se norec gre znorit. Mal 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 znorit. Te nore slike, ki ustvarjajo moj svet, me spravljajo že spet. O pamet.